Владивостокка ытыллыбыт элеңе экономический форум бейгі республикабызыр олыс сетихиляқтық аста манна атын улахан терелтелерік серге. Максимум Осабадынан Құтығылу Ленге Федеральный университет үшіге үлеліғын көддді. Бұтуынан бейгі хифу информатизацияға проректоры Петр Ивановтың сәрге еқпет. Петр Петрович, үтеке абылын элеңе экономический форумға хеге университетке туқ сетихиленне. Үтеке хенден быйылгы форумга беги улахан транспортный компанияны кытта фэскоден филиалын кытта барамыт сөбелең төһәрсен кәллебит. Улата беги аныгыскы вот мануфактурный кластер терьер боллак буны беги продукция бытыр кинер олах үдүк сәңәриләрен көрдүләр. Он ити кайыскага научный исследованияга ме олус интересте ахтарабит. Ол курду булырын бегиге Кытай улахан компанияның кытта Huawei компанияның кытта сөбелең кәпсәпи боллак буны быйыл уже онтук бутын оғлар юрактаһын уже сагалан әрбит. Преподавательлер бараннар уже инструктор быгытнан экзамендерин туттаран белем болан келдилер. Беги университет IT хайска уху келеңге инники көнгө һәр оны тух тугулури. Холор быйыл эксперт радион рейтинговая компания агентство улахан Россия дүниен рейтинг пыта. Оны холобор Россия үйрәк терилтелерин барыларын үрдүнен Дальний Востокка университет бастыкы местен турар. Онтан Россия үрдүнен 34 месте именно IT кайыскага. Оттон университетке цифровой технологияга келеңге кемге өсөттүк сонун үлеләгы. Бу келинги кемге саңа направлениялары арьер быттаһынан биһи быйыл өссө андай дутагы кийин теринне бит саңа компетенцияларга ден ол курдук бу центр уже арылын дейниттен үле баран биһи олар бу Казаньга бараннар WorldSkills күрәкте хитер баран олар ситихиляктык кыттан келдилер ол курдук блокчейн, оны квантовая технологияга холобур бихинивитер Росатом, он российский квантовый центр эре үлехеттер тагыстылар. Олар кеннерттен биги хиджабы. Он өсө синтез и обработка минералов тенулата гастан алмагы ылагынга ме бихогот барын андай дуги кисместен алан келди. Эти үрдүк сети оттан оголор бу IT технологиянан информационный технологиянан жертанын багалак олор тух багасананы тенете кылгыст. Багасананы биһи келинге кемге улахан андойду компанияларын кытта ыксөйлеләһеннәр бит. Ол курдук холбур биһа Samsung академия бу Huawei академия үлләннәр. Онда келен биһа холбур эби жарыкка сыджактарын сеп или багаларынан суруттарыннар мекеленнер бу колобор стоя на плечах гигантов деп көрдүк улахан компаниялар опыттарын бедергер иңереннер эби бедерин сайдылары олус дүккөмө болу дияны. Ол деген бияка багалста келеңгет багагытын этен өсө хандык компаниянын көтүлү хатымарын эттехин бийкөмөлү. Петр Петрович, кепсенең мактанабын.